Nilqakom għall-edizzjoni numru 705 fis-sensiela ta' Mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Illum se nisimgħu mingħand Megan May, Luana Schembri, Vella, Robert Farrugia u diversi siltiet li laqtuni mis-sena l-oħra l-2024. Imma biex nibdew għandna din mingħand Nick Morales. Won't you come down, I need to tell you, 'cause I've been silent for some time. Why did you leave me alone? Why did you have to go? Why did you have to go? You know, I thought you'd be around forever. You know, I thought you'd be around for good. And did you ever leave a note? No, maybe to explain your state of mind. Għajna għas-705 edizzjoni ta' Mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Fakarkom bħal dejjem li aħna niltaqgħu fuq Campus 103.7 kun nhar ta' ħamis flaxija l-ewwel fis-6 mbagħad fil-11. Imma il-poddati ta' Mużika mod ieħor u għandna kważi 20 sena minnhom dawn issa issibuhom permezz tal-website personali tiegħi fuq ToniSant.com. Fuq ToniSant.com ukoll hemm bħalissa opportunità li kom biex tivvutaw għal dawk li kienu diski recordings l-oħra fost l-aktar favoriti tagħkom ta' l-2024. Fadar biss ftit sigħat meta qed jixxandar Mużika mod ieħor ta' din il-ġimgħa fuq Campus 103.7 il-votazzjoni tagħlaq fil-31 ta' Jannar
ta' din is-sena l-2025. Allora jekk inti li qed tisma' għadek ma votajx tista' tivvota issa. U ngħidilkom aktar dwar dan fit-tieni parti ta' Mużika Mod Ieħor għallum. Fl-ewwel parti aħna jkollna diski li ħarġu dan l-aħħar bħal din pereżempju ta' Nick Morales, State of Mind hija maħuda mill-album tiegħu li ħareġ ftit tal-ġranet ilu li jismu Imħabbat Ħabbat, kien anke l-album tal-ġurnata il-ġimgħa li għaddiet fuq Mużika Mod Ieħor. U fit-tielet u l-aħħar parti ikollna l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa l-soundtrack uffiċjali ta' Natura Maltija minn Robert Farrugia. Imma ħankomplu b'aktar diski li ħarġu dan l-aħħar, din l-ġdida ta' Megan May, hemm video li wkoll jisimha Love Me. I can make you love me. I can get you to care. I can make you want me. You're supposed to be there. I know you try to forget your decisions. I know that you regret all that you did, but you made your bed, now lay in it. Did you think that it would be the same again? I'm so lonely, how can you be so ecstatic? I'm so broken, how can you be so full? It makes me think that I'm the reason for you leaving. I was still a child, how can you just go? I can't make you love me. Can make you want me. You're supposed to be there. I just wanted you to hold me. I just needed you to love me. I can make you Love Me mill-amminant Megan May. U miex l-unika silta ta' din it-tip li għanna din il-ġumanna oħra. Fil-fatt li ħarġet u koll ftit tal-ġumat issa ilu ila kważi 3 ġumat li ħarġet fil-bidu ta' din is-sena. Qed nirreferi għal kanzunetta miktuba minn Robert Price li jisimha Burn, din hija Luana Schembri. One lonely night, one bar away. Now I got time to see out the day, but I guess time goes right. You gotta allow me and say I'm gonna find a midway. Then just one dance, that's all we needed. Now my bed's on it, my heart is bleeding. Oh, I know you want me to get down and
Il-vuċi ta' Luana Schembri hemmhekk u Burn. U għandu waħda ġdida wkoll Vella. Ta' Vella l-ġdida jisimha Taħfirli. Għax inti mħabba fija, għaddej pafna tbatija, għandi skuża qawwija li nwaħħal fit-trobbija. Li ġara ħabba fija u jenna mettiħtija, nitlob apologija għalik dil-mistoqsija. Taħfirli. Naf li diffiċli imqarli tisma bismi, diffiċli anke għalija li naħfer li l-nifsi. Imma please ħallihom xjajdulek li l-ħabs jisuflu kanda dik l-istorja hija fake, għax kieku danu veru kif ħadma bukja weekend break. Hawnejx f'geġwiġija f'kastik 100% binti kella tarbija xaqt nara n-neputija. Illum il-mamudija eskortat mill-pulizija ma netjat s-sakristija għajdin ċibbaġo fija. Taħfirli. Naf li diffiċli imqarli tisma bismi, diffiċli anke għalija li naħfer li l-nifsi. Imma please ħallihom xjajdulek li l-ħabs jisuflu kanda dik l-istorja hija fake, għax kieku danu veru kif ħadna bukja weekend break. Nħossni agonija, għandi bżonn mit-terapija, hawn ġewna hawn 700 ħanibqa' nżomm ġo fija. Isħanet tagħmel bija, nintelef minn sensija, ma kompli tlob għalija għax nixtieq nagħmlek burija. Li ġara ħabba fija u jien nammetti ħtija, nitlob apologija għalik dil-mistoqsija. Taħfirli. Naf li diffiċli imqarli tisma bismi, diffiċli anke għalija li naħfer li l-nifsi. Imma please ħallihom xjajdulek li l-ħabs jisuflu kanda dik l-istorja hija fake, għax kieku danu veru kif ħadna bukja weekend break. ħallihom xjajdulek li l-ħabs jisuflu kanda dik l-istorja hija fake, għax kieku danu veru kif ħadna bukja weekend break. Vella u l-siltan ġdida tiegħu hemmhekk illi kiteb ma' Peppi Pardi illi jisimha Taħfirli. Però qabel nagħlaq din il-parti ma nistax ma nsellimx ukoll lil Filip Rokarja Pace li fit-28 ta' Jannar tas-sena l-oħra kien meta ħalla din id-dinja, imma issa allura għalaq sena minn meta miet Filip Pace. U allura minn hawnhekk ukoll permezz ta' Mużika Mod Ieħor għana nselmullu. Dettalji bħal dejjem għal dak kollu li konna waqt Mużika Mod Ieħor isibuh permezz tal-website personali tiegħi fuq ToniSant.com. Fit-tieni parti għana jkollna kurzita waqt Mużika Mod Ieħor u l-kurzita tal-lum hija waħda partikolari ħafna jkolli ngħid kelli nifforma f'sentenza tkun x'siltiet laqtu lil Toni Sant fl-2024. U mhux soltu tiegħi nagħti attenzjoni lid-diski Maltin li l-aktar jolqtu li anka għax aktarx nispiċċa inħalli aktar minn waħda barra meta nagħmel dan u ma jkunx xira illi jiġri hekk. Irrid ngħid jiena regolarment ninkludi s-siltiet illi jolqtuni waqt Mużika Mod Ieħor u ħajjar ħabba ġew Mod Ieħor ara. Rari ninkludi materjal li ma jolqtnix b'xi mod jew ieħor waqt Mużika Mod Ieħor. Tajjeb hekk. Li qed nagħmel illum huwa li nażel żewġ siltiet illi naħseb li jixirqolhom aktar attenzjoni milli qed jirċievu permezz tal-voti tagħkom għal diski u recordings oħra illi ħarġu matul is-sena li għaddiet l-2024 fadal biss ftit sigħat issa sa l-aħħar ta' Jannar tal-2025 fl-edizzjoni li jmiss jiena nħabbrilkom l-għażliet tagħkom għalissa tistgħu tkomplu tivvotaw u f'kull kategorija ħanażlilkom tnejn jien mhumiex dawk illi
qegħdin jidher li tażlu intom, però li tal-anqas laqtuni daw is-sena li għaddiet. Ħanibdew b'tnejn minant artisti Maltin li huma bbażati barra minn Malta. Għandna lil Ches Gallia ma jistax jonqos, però qabel se nerġgħu nisimgħu lil Troffa Ħamra. Għatma ninsa l-ħelsin li namel li rritjen, għatma ninsa l-lili tantwal donnom blatmien, għatma ninsa til-win dwar ġuventu li bajna ma fimniex, niflu il-messagġi li għadna ma batniex, għatma ninsa l-ħafna analisi ta' kif fejn għaliex, għatma ninsa dik il-qabda tajba li ma qbadniex, għatma ninsa meta l-qalb inqasmet kejna ħdejn xulxin u kejna wkoll bid-dat u l-issijat bikrin dawk li sajfin minnajr appuntament żmien sabiħ mal-ħbib tal-qalb li niftakar bl-amment. Għatma ninsa l-ħelsin li namel li rritjen, għatma ninsa li tantu għal donnom blatmin, għatma ninsa til-win dwar ġuventu bajna ma fimniex, niflu il-messagġi li għadna ma batniex, għatma ninsa ħafna analizi ta' kif fejn għaliex, għatma ninsa dik il-qabda tajba li ma badniex, għatma ninsa meta l-qalb inqasmet kejna ħdejn xulxin u kejna wkoll bid-dat u l-issijat bikrin dawk li sajfin minnajr appuntament żmien sabiħ mal-ħbib tal-qalb li niftakar bl-amment. Pretty on days I need it. Doctor, doctor, we're running out of time. Doctor, doctor, I'm running out of patience. He's forgotten, I'm part of the equation. Relationships are a two-way situation. Doctor, doctor, a stronger medication. Something for emotion observation. Starting to see that it's got nothing to do with me. I'm begging for the basic, not an island or a spaceship. No other way to say that. Want you to love me without prescription, baby, yeah. I'm tired of keep on asking for things that should be lasting. Boy, you really leave me hanging. Love me without prescription, baby, yeah. Looking at me like you're doing long equations. Got us stuck in this sticky situation. Why is it hard for you to love me? I'm so fed up, feeling sad and all on my lonely. Wanna be with someone who will call me. It's not hard to love me. No, 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 no. Doctor, doctor, we're running out of time. Doctor, doctor, I'm running out of patience. He's forgotten, I'm part of the equation. Relationships are a two-way situation. Doctor, doctor, a stronger medication. Something for communication. Starting to see that it's got nothing to do
you to love me without prescription, baby, yeah. I'm tired of keep on asking the things you should be lasting, boy. You really leave me hanging. Love me without prescription, baby, yeah. Love me without prescription, baby, yeah. Hey. I'm begging for the basics, not an island or a spaceship. No other way to say this. Want you to love me without prescription, baby, yeah. I'm tired of keep on asking for things that should be lasting, boy. You really leave me hanging. Love me without prescription, baby, yeah. I'll find someone who'll love me right. If that's not you, I'll be alright. Prescription minant Ches Gallia u qabela Atma ninsa minant Troffa Ħamra. Dawn daqajtonkom anka il-ġimgħa li għaddietu kif għamilna anka fil-ġimgħat li għaddew, kull ġimgħa badna kategorija. Ħanduru issa pereżempju għall-albums minn hawnhekk se nsemmakom siltiet minn żewġ albums illi naqtuni li b'mod partikolari hemm diversi u l-albums kien hemm mhux ħażin albums tajbin ferm, pereżempju kif nista' ma nsemmix il-Kusku Klan ngħidu aħna pereżempju tal-Brodu biex nagħti eżempju wieħed. Imma minix sandoq minnu dan, sandoq minant Simon Sammut mill-album tiegħu Visions of Transcendence u qabel dak mill-album ta' Schembri li jismu Terapija u Mħabba. Kuntent inti, kuntent kulħadd, ma rridekx tkun irrabjat. Jien nibża' minnek dak affat. Kuntent inti, kuntent kulħadd, l-aqwa li inti sodisfat. Inħares lejk biex jien nitgħallem, jiena bħalek nixtieq inkun. Jien m'għandix ħliefek jiena fqir, qasir u inti twil, jiena bħalek nixtieq inkun. Il-ħbib u jiselmulek, inti tkellimhom u jitqulek. Jiena nejrax m'għandi lil ħadd, miegħek biss jien għandi kuntatt. Tifhimnix ħażin jiena nħobbok, imma ma rridx ngħix ħajti f'ħoġrok. Kuntent inti, kuntent kulħadd, ma rridekx tkun irrabjat. Jien nibża' minnek dak affat. Kuntent inti, kuntent kulħadd. Issa niltaqgħu nhar
Silta mill-album Visions of Transcendence ta' Simon Sammut hemmhekk il-silta li għażilt jisimha Fortitude fil-waqt li qabelha mill-album Terapija u Mħabba ta' Sean Borge silta li smajna jisimha Content kulħadd. Induru għal kategoriji tal-videos u għanna 3 kategoriji bil-videos. San semmakom żewġ siltiet minn kull kategorija, pero hemm nominazzjonijiet kollha permezz ta' ToniSant.com u int illi qed tismana jekk għadek ma votajġ tista' tmur issa fuq ToniSant.com u tażel il-favoriti tiegħek. Jiena qiegħed insemmakom siltiet binnhom dawn mill-kull kategorija u bil-videos bil-Malti ma jistax jonqos illi nisimgħu anke mingħand il-Kantera, il-silta tagħhom vjaġġ sabiħ għandha video tassew stupenti kolli ngħid. Imma laqatni wkoll il-video tal-istereotipi għal destinazzjoni. Sema l-isfel mawħat speċjali Xemx titla u tinżel għal kulħadd Tinkwita xejn għax m'hemmx għalfejn Intilef fit-toroq li waslu lejn destinazzjoni 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 Fin sejjer l-lum jiddependi xi trid Jien niġi ħdejk It-triq tul imserpa dawl baxx Ma jiddirx il-barkun inħoss biss it-tiġrija ġemma ta' nies ħdejn riġlija Destinazzjoni 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 Daw li tebta jom mixlek għajnejk Nis titħaqlek Battinsi Jek sabek telqu ma bawx ħdejk Jifdalilek nifsek jew xibqa fik Destinazzjoni 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 Xita tħabbat u jfaqqarri Zom sotu taqtax qalbek fħiltek għafna sħieħ U nifsil ġawa zom il-korpu tizbaljax Toċ files li ma jiffaqsu għat Biex fħajtek ma jirbuk xiddelliet Zom ħarstek lejn ix-xemx Il-ħajja bjaġ sabiħ kull jum Jek tħares lejn is-sabiħ taħħad ċans Jiġina darba biss bitluħu nżur illi ċib maħħa Xem fid-dinja ma' un-etern Wisq inqas loġu il-problemi Kollox jaddi anka l-mewx ħallih Sa ma jaddi Sabiħ li teħx Jitċevi għad Dil-ħajja vjaġġ Vjaġġ sabiħ Lil-mini weġġek aħfer Iż-żomx ġo fik Għallix il-ħsibi kiddek Għax jaf jagħmel bik Il-ħajja tagħna żmien qasir tirfina ħiex M'hemmx lok li tixba' minna le
Mort kellem qabel titlef l-interess u d-dejqek ħajtek stess. Il-ħajja b'jaġġ sabiħ kull jum jek tħares bejn is-sabiħ tagħha ċans jiġġina darba biss bitluħu nżur illi ġib magħha xejn fid-dinja ma' un-intern wisq inqas loġu il-problemi kollox jgħaddi anke l-mewġ ħallih sa ma jgħaddi. Għalli għaxita tħabbat u jfaqqarri Zom sotu taqtax għaldek filtek għafdas u nifsi l-ġawa zom il-kolpu t-tizbaljax tox files li ma jibfaqsu għad il-ħajja b'jaġġ sabiħ kull jum jek tħares bejn is-sabiħ tagħha ċans jiġġina darba biss bitluħu nżur illi ġib magħha xejn fid-dinja ma' un-intern wisq inqas loġu il-problemi kollox jgħaddi anke l-mewġ ħallih sa ma jgħaddi sa ma jgħaddi sabiħ li tgħix jiġġeli qatt dil-ħajja vjaġġ. Żewġ videos bil-Malti hemmhekk il-mużika tagħhom smajna ħna naturalment fuq ir-radju u waqt il-poddata ma tniex naraw videos, imma kienu l-kantera bil-vjaġġ sabiħ u qabela destinazzjoni mingħand l-istereotipi. Lim kien il-video bil-Malti l-aktar favorit tiegħek tas-sena li għaddiet għadek tista' tivvota qabel ma jala Jannar ta' l-2025. Għamel dan issa permezz ta' ToniSant.com. Il-videos mhux bil-Malti hemm ukoll anke aktar milli hemm bil-Malti kolli ngħid għalkemm għandna wkoll il-kategorija tal-lyric videos. Qabel niġu għal-lyric videos, mill-videos mhux bil-Malti oġobni ferm il-video ta' Riffs, il-Modern Society, u qablu ħansembakom silta mingħand Gaia Kawki. Kell iktar minn video wieħed, imma din hija Cupid. Could be nice, I could blame myself. Faking no smile while I'm working on shells. Vulnerability gets the best of me. My gullibility is making fun of me. I say that it's fine, I see there's no rush. Falling for time bombs when I get a crush. No credibility to the promises, but the possibility makes me feel for it. Attracting the liars, players, fine as they, 'cause hoping it would change. Can gamble my heart to take, 'cause time to face, they won't do the same. Cupid is gone insane, sending these toxic lovers my way. Cupid he fell from grace, playing innocent, but it's just another game. Cupid is gone insane, shooting his arrows in the wrong way. Cupid makes no mistakes, playing innocent, but it's just another game. Shit, look at me, I'm my Cupid now, I know what I need. Put an ego-tripping clowns to the feet. If he don't put the work in, he don't get to keep. My time is way too lush, wouldn't even waste it for $1 million. I'll be dodging arrows and running free. You bet this time around I'll be choosing me. Over the liars, players, finest fakers. Time to make a change. Can gamble my heart to take, 'cause time to face, they won't do the same. Cupid is gone insane, sending these toxic lovers my way. Cupid he fell from grace, playing innocent, but it's just another game. Cupid is gone insane, shooting his arrows in the wrong way. Cupid makes no mistakes, playing innocent, but it's just another game. What's the situation, brother? Working 9 to 5 to cover. We're caught up in the mess,
Everybody looks depressed, I guess we're just another number. Nice accommodation, brother. Did you get it from your late stepmother? The walls are looking bare. You got woodworm on the stairs and you can't afford a plumber. Modern society, imitation of reality, fake political insanity. You can't blame me when your car won't start. You can't save me when you're down and out like me. Can you feel the hesitation, brother? Do you think we'll feel the cold this summer? The echo's on the brink. There's a blockage in the sink and the bed's gone up on fire. Modern society, imitation of reality, fake political insanity. You can't blame me when your car won't start. You can't save me when you're down and out like me. Modern society, imitation of reality, fake political insanity. You can't blame me when your car won't start. Modern society, imitation of reality, fake political insanity. Modern Society minn The Riffs u qabel smajna l-Kawki u Cupid. Dan huma tnejn biss minn diversi videos mhux bil-Malti li hemm nominati f'din il-kategorija tal-videos mhux bil-Malti li intom għadkom tistgħu tivvotaw għalihom bħala l-favoriti tagħkom ta' l-2024 sal-aħħar ta' Jannar ta' din is-sena ġifieri. Sa minn hawn ftit sigħat oħra jekk qed tisimgħuna permezz tar-radju u jekk qed tisimgħu l-poddata wara, allura issa fittxu dik ta' wara din għar-riżultati. Il-kategorija tal-lyric videos li jkun fihom il-klim tal-kanzunetti, oġobni ferm kif prezentaw New Sky għas-silta tagħhom Eternità fil-bidu tas-sena, kważi sena sħiħa ilu ilha li ħarġet din. Imma hemm ukoll dak tal-ritorn tal-mistura u dawn jisimha Grazzi bil-qudiem. Wara li tlajt it-turġien, wara li għalaqt il-bibin, wara jum nfittex is-slim, nispera li tħallini ftit tal-kwit, grazzi bil-qudiem. Wara ħafna storbju u kliem, wara ħafna telf ta' żmien, kull ħaġa relevanti tiġkien, nispera li tħallini ftit tal-kwit, grazzi bil-qudiem. L-imħabba saħħita ma tintem qatt, jifit niffaċċja u r-realtà, ir-rabta ta' bejnietna, nannana, ma
Vita ma tintem qatt it-tnejn flimkien sal-eternità. Ir-rabta tagħmel ħajtna na-na-na ma jkissirha ħadd it-tnejn flimkien sal-eternità. Na-na-na-na-na na-na-na na-na-na jitfit nitfakkjaw ir-realtà. Na-na-na-na-na na-na-na na-na-na it-tnejn flimkien sal-eternità. 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 Jitfit nitfakkjaw ir-realtà. Sal-eternità. Eternità minant L'Avenue Sky u grazzi bil-qoddim minant Mistura u ma' żewġ siltiet li għażilt jiena fost diversi li hemm innominati biex intom tivvutaw għal dawk li kienu il-diski recordings l-oħra fost l-aktar favoriti tagħkom tal-2025 u fl-edizzjoni li miss ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant jiġifieri numru 706 għana nħabbru li ma kienu dawk illi għażiltu intom. Biex nagħlqu għandna l-aħħar kategorija li għandi hawnhekk illum għalkemm flordni illi jidhru permezz ta' Toni Sant mhijiex l-aħħar waħda. L-aħħar waħda hija l-ewwel waħda li semmajkom tal-aħħar jiġu l-ewwel u tal-ewwel jiġu l-aħħar mhux veru. Is-singles hemm diversi singles. Is-singles jirritornaw din is-sena bħala kategorija anke x'issa għandi definizzjoni ġdida għal x'inhi single. Silta li għaliha m'hemmx video, m'hemmx anqas lyric video, imma ħarġet fuq pjattaformi diġitali li huma popolari ferm bħal pereżempju l-Spotify ngħidu aħna. U allura hawnhekk għandna lil Kurt Kind bis-silta tiegħu So Bored li tixobni ferm. U qabelha oħra eċċellenti mingħand Tin Muscat tiegħu jisimha Heart of the Med. Pain sighs, this island is my birthright. I wouldn't trade it for salvation, because my family's on these lands for generations. My daddy built a saint's shrine, now his name is on a street sign. We're a shit-talk town, but my blood is bound to the soil where I grow my vines and I crush my wine. Then I raise my cup to this imperfect paradise where the limestone bleeds into the diamond seas. Here I earn my daily bread in the heart of the med. Headlines, noise screaming hellfire. Global economy's in decline. But when my poor mom died, we found her money in the drain pipes. Now we count our riches, and the tax man is suspicious. But 'cause cash is king, he can't trace a thing. So we live while the world it turns and the empires burn. Yet somehow we still survive on this imperfect paradise where there's never rain to cool the sun-scorched green. Here I earn my daily bread in the heart of the med. Got a feeling that you're bored. Got a feeling that you're so bored. So bored of me and my bad reputation. So maybe I could try to make you understand. Just take a breath and hold my hand, we'll fly away. Got a feeling that you're done. Got a feeling that you're so done. So done with all my needs and my lack of motivation. So maybe I could try to make you understand. Just take a breath and hold my hand, we'll fly away. Would you So Bored minant Kurt Kind u qabela Heart of the Med mill-kategorija ta' singles tal-2024 li jintom tivvotaw għalihom fost daw kollha nominati
għal-sena li għaddiet l-2024. Iġibna fit-tmien ta' din it-tieni parti ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant tal-lum. Id-dettalji u l-ivvutar bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi li tistgħu issibu biex tivvutaw fuqha sal-aħħar ta' Jannar, imma d-dettalji jkomplu għaddejjin u dik issibuha permezz ta' ToniSant.com. Fit-tielet u l-aħħar parti ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant rekolna l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa soundtrack uffiċjali ta' Natura Maltija minn Robert Farrugia. Tema mis-sensiela Natura Maltija mek ta' Robert Farrugia tiftaħ din it-tielet u l-aħħar parti ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Ilna nistennew ġej diversi xhur, uffiċjalment ħareġ fil-17 ta' Jannar ta' din is-sena l-2025 dan. Effettivament jagħmlu it-tielet album Malti maħruġ din is-sena. L-istil tal-mużika u dak li drajna sew minant Robert Farrugia, anke hawn għandu dimensjoni ġdida jew kella miżjuda li ngħidu hekk, biex din il-mużika hija miktuba sensiela ta' dokumentarji dwar in-natura Maltija maħduma minn Xavier Bonnici li xandret anke fuq it-television, imma sibuha permezz tal-YouTube ukoll issa li jisimha Natura Maltija. Ismaw din is-silta, laqtitni wkoll mhux biss għax hija f'dan l-album imma għax anke il-Brodu għandhom kanzunetta b'dan l-isem, din m'għandax taqsam xejn ħlief is-suġġett huwa l-istess. L-qabru.
Is-silta Abru ta' Robert Farrugia mill-album tiegħu Natura Maltija li huwa soundtrack uffiċjali tas-sensiela ta' l-ġib l-istess isem ta' dokumentarji hemm 13 wieħed illi ipproduċa u jagħmel anke narrazzjoni tagħhom Xavier Bonnici. Dawn issibuhom għattilkom qabel ma daqqejtilkom din is-silta permezz tal-YouTube u għamiltilkom anka ħolqa għalihom dawn permezz ta' ToniSant.com fejn anka għamiltilkom ħolqa biex tkun tistgħu tisimgħu jew tniżlu anka l-album kollu Natura Maltija ta' Robert Farrugia fuq il-Bandcamp. Oħra li oġbitni ferm hija din li se nsemmakom issa minn dan l-album Natura Maltija ta' Robert Farrugia jisimha Arnita. U bis-silta Arnita ta' Robert Farrugia mill-album tiegħu Natura Maltija li huwa soundtrack uffiċjali tas-sensiela ta' dokumentarji dwar l-ambjent Malti minn Xavier Bonnici. Għattilkom dawn li sibuhom permezz tal-YouTube u nfakkarkom li hemm il-ħolqa biex issibuhom allura permezz tal-website personali tiegħi fuq ToniSant.com. Għana ġejna f'tmiem ta' mużika moti oħor flimkien miegħi Toni Sant tal-lum ukoll. Dik kienet is-705 edizzjoni f'din is-sensiela. Is-706 edizzjoni se jkun fiha ir-riżultati ta' dawk li kienu diski recordings l-oħra li intom ivvutajtu matul ix-xahar kollu ta' Jannar biex ikunu dawk l-għażliet tagħkom għas-sena illi għaddiet. U jekk tixtuq tagħmlu kuntatt miegħi, dan jista' jsir ukoll bħal dejjem permezz ta' ToniSant.com fejn għadkom tistgħu tivvutaw sal-aħħar ta' Jannar biss. Iba, sekemm nerġgħu ta' darbora, jiena bħal dejjem minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa. Mużika mod ieħor huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.